zun thum dat na chung chang alan chhuwa dan ain kolna ain venna te eile in tur ei tur elo tur te hetiang thang te video kan siam nol to a ngen na a oma tuntuma chonin pre diabetes chung chang hi soila pre diabetes chu hei zun thum ma hruai amo zun thum te naw te potila adik thei tho ome pre diabetes zun thum ma hruai tian soizel to maila zun thum ma hruai chu hemi blood sugar level hemi anormal aya sang si zun thum ani hanti dona wasang tuk silo hemi hi ni om jeta ka chuanin kan taksa khanin zun thum kha ain tan deu ti to ti na po ani theng chu chuanin blood sugar level tanga chuan hei atlang pui ani hemi fasting blood sugar engma eima blood sugar level hi 100 atanga 125 milligram per dl ani tlang puya laboratory azirin adang mai thei chuan HbA1c anti 5.7% atanga 6.4% heni chuan pp kan ti thin hemi choi kham atanga da kar ni vel blood sugar level za somli atanga za somkwa pakwa milligram per dl hatiang ho kha tlang puin pre diabetes zun thum ma hruai kan ti chu ni chuan hemi pre diabetes hi hemi kan nun phung thak danglam in aliat le thei adam thei ni ani an soi zelila hemi pre diabetes zun thum ma hruai hi zoi muanga tia lawin tan le lo omani vele khata lo om thut ani lova om chan ber chu insulin resistance anti hemi kan taksa hianin insulin chu asiam chuak reng thova amai ro chu kan taksa ti mur sel ta khanin insulin ka anpang tang kai theilo ani chuanin hemi taksarit lutuk hemi overweight kan ti te in thaunga hemi dul kiar an ti mo tianga te chuan taksa chetlem lutuk ol lutuk kan ti te chuan eile in sum lo abi takin thum le refined carbohydrates an tiang chi ena sa te in family history hintla chhon te pawh ni ve theia chung le khat hnaya zun thum no nei te khanin zun thum dat na khatiang pre diabetes ni thena chan se pawh kha an nei ve ani in thisen sang nei te hianin zun thum ni thena chan se pawh kha om ve le tin kum upalama hemi zun thum ma hruai pre diabetes hi kan enkol lo chuanin avei ani zong za asom sari vel hianin zun thum an nei nge thin ani amai ro chu thulom om tak chu nun phung thak dang lama kan in enkol wat chuanin 58% vel kha kan veng thei ani chuan chu kan soizel dona in alan chhuwa dan hemi pre diabetes zun thum ma hruai hi entin ma alang chuak lo tlang puya atam bera chuanin entin ma anum lo tina ani he wang hi ania in social na nei lo maila kan kumte kumsom thumte ma kan tin to chuan khat to ka blood sugar level te po check forward tha kan ti thin ni taksa alan chuana sat to phei chuanin kan zun thum kha kan lo nei na sa to pi na ani thin ani tin alo lang chuak ani chuanin hei tui hal na salu tuk lo te tin zung jing te taksa chawna te hei khom hu fi lawang chi te ril tram de reng te chuan vuna lo duk abik takin kan ngonga te le hemi kan kut vela te khatiang te lo ni chuanin kan zun thum nei kha kan hlat to lo ti na ani enkol na hianin enkol na ina tumber chu khami ni chada kan soi insulin resistance kan taksa yana insulin aman tang kai thelo na kha aman tang kai thei na in enkol le blood sugar level tin hiam khani chuan lifestyle nun phung treatment kan ele in kan thak dang lamanga ya
big takin hemi bu fai te po kan ei tlem ve do ngai ata te po eila tha chuan chang thop kan tiang chi te cake kan chiang ti chi te heng te po hi ei tlem ve do ngai elo tut na chun chuang lo chuan dietary fiber kan soi fowa a that na te dietary fiber tamna thai theite binang chi chana hemi whole grain atang chi te kha ei uar atha chuan sak an ei ni chuanin hemi sangha te hei asati te khatiang chi te le be lampang chi ei tamatha thawa chuanin hemi nut ang chi te olive oil avocado te po thau khatiang thau khachiam pa ya khang ka tha chuan taksarit ani tur angai taksari tan taksari na ti niam hi poimo khop maya kan taksari na 5% atanga 10% vel kan ti niam the chuanin hei hianin blood sugar level sang tu khan na satakin aveng thei ani chuan insoi zoi hi poimo khop maya kar khata voi ni ma voi thumtal hi insoi zoi thei hi thakhop maya ola huwa kan ti kha hei poimo khop mai chuan zan mut thatte hemi lulu ha lutuk na lulu ha luat na nereng omreng mai te katiang te khati thlem poimo mut that apoimo nitin da ka sari tang da ka ko vel ta pamut atha chuan hemi lulu ha na benvon himayang hianin hormone pakhat cortisol hei he ti sanga hei hianin blood sugar level ti sang theini tin pre-diabetes zun thum ma huai then khathi chu metformin te po hi an ewe angai thina atlang pui thu in hemi taksari lutuk thau lutuk angchi ate chuanin kumsom luk aya he kumnana pangdewa te chuanin jeda kan soi HbA1c hi thathuma tanga kumchan vedana te po check te tha inven te poi mo khop maya inven na le in enkol te po hi ain ang viau maya hemi chini tel na ang chi te hei cold drink kan tiang che fruit juice kan ti fruity kan ti te orange squash kan ti te hek te hianin chini hi pai tama hei coca cola pepsi ang te po hianin chuan processed food kan ti hei chang dorami vai dora chang kan ti jalebi te long kan ti yang thum zong te hi ni veka maida tanga siam puri kan ti te po elo tu tinani lovin insum ve deuh tinani chuan jeda kan soyang khan dietary fiber tamna e tamatha chuan zan muddon hnai lama thil e teu to lo tur kan e ni ponna hrisel carbohydrates ni lo e atha chuan jeda soyang khan e tam te po taksa chet tam apoimo chuan choi khama hianin kian kal ve thin te po hei hin blood sugar level te po atin hiam ve thei ani chuanin taksari na tin hiam mi tlem te po hin kan tin hiam thei chuanin ka khan na chatakin blood sugar level kha tin hiam ko anga min pui the ni chuan me zel zu khian thatno tam tak aneya pakhata chuanin hemi ni cheda kan soi insulin resistance kan ti taksa ina insulin aman tang kai thelo na kha me zel zu khianin ati zual zel thei ani chuan zun thum ni thena chance kha ti sak na ni chuanin kumtin emo hianin kan blood sugar level hi check zel atha ole kha pre diabetes zun thum ma huai emo zun thum te naw emo chungchang kan soi thei tlem chu ni te se